titik. Ya. Main dah. Alhamdulillah kami masuki hutan Oregon. Okey, mari kita dorong bersama. Allahu Akbar, takbir. Mari kita dorong bersama-sama untuk menjaga kebersamaan. Kita dorong terus ya. Menelusuri hutan Oregon bersama Gayo Kritan dan Renggali Big Community. Bahu-membahu mendorong sepeda. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Betul. Subhanallah. Subhanallah. Ups, hampir ya. Hampir. Hampir aja dia. Ayo Sarid. Terus, gak apa-apa. Wow. Terasa bulunya. Ini joki cilik kita ada di depan. Walaupun udah sepeda hard trail, dia hajar terus ya. Penting goes. Ayo semangat bro. Ayo. Kayu. Kayu. Nanjak nih.
Oh, mak kayunya tinggi kali ya. Oh, rendah kali ya. Cepat-cepat. Dan jauh kali tinggal sama orang tuh. Asik, alhamdulillah. Masya Allah pemandangannya. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Subhanallah. Allahu Akbar. Tunggu. Oh, tu tengok ni. Ya, mulai. Terus. Tu tempek. Masak suhu ni tempek. Kencang tu bang. Ada hari. Oke, main terus. Op. Terus. Mantap aja terbangnya. Jadi tikungan berbahaya. Kembali. Oh. panas lemnya bang, oi. Kerasinya sur.
Alhamdulillah. Mantap. Bagus barang. Yo sepi lah.